أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حمد رب عالم ربين، صلاة و سلام لسر پیغمبر رحمت حضرت محمد مصطفى بن، و صلاة و سلام لسر أهل وی و أصحابي وی تفكا بن حتى روجا قيامتي. قالي مسلمانا دوی صحبتا خدا أمي بحثا قوم هو هديا بده هفدو أمي بحثا وي بكن. خدا عز وجل د قرآن کریم دا د سورة آل عمران آیتا 108 دا وها گوتیا: بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. خدا عز وجل وهاد بيجي ببلا ظنكن اوانكو بخيلتي دكن بوي تشتي گو خدا جفضل خوا دايوا، يعني او تشتي گو خدا جفضل خوا دايوا انسانا و او انسان جي بوي نعمت گو خدا دايوا گو ايدي بخيلتي دكن بلا اب انسان ظن نكن گو اب بخيلتي جوارا بخيرا، بلكي اب بخيلتيا و شر جوارا نباش جوارا روجا قيامتي اب تشتي گو بخيلتي پي کرنا یہ کوستوی وادا وکا توقع یہ کوستوی وادا. وش خدای ریا میراسا ارض و آسمانا، ملکیتا ارض و آسمانا یا خدایا. خدا عز وجل تشتي گوون دکن عمل گوون دکن خدا پی دزانی. قالي مسلمانا جوه آیت ها تفهمي قنجیا گو خدا بمهو کر، نعمت گو خدا دانم هو گرک مهو جامرتی بکی مهو خیر و خیراتا بکی، گرک مهو بخیلتی نکی مهو نبخیل بی. انسان کی گو خدا قنجی پی کر نعمت دانی دا او انسان ای بخیل بی، خیران نکی، زکاة ندے، صدقہ ندے، روجا قیامت او مالی وی یہ وقت توقع کے بکوستوی وی دا او بخیلتیا وی جیرا شرا جیرا نباشیا بلا ظن نکی گو اب بخیلتیا وی جیرا بخیرا. حدیثا پیغمبر علیه الصلاة والسلام هاتیه روایت کرن ج ابی هریره خدا جی راضی بی ویجش پیغمبر علیه الصلاة والسلام سع کریت به پیغمبر وها گوتیا: تهادوا فإن الهدية تذهب وحر الصدر. پیغمبر رحمت حضرت محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم وها گوتیا هدیه بدنه هفدو، چونکو هدیه دائن قحرا دل دبی کینا دل دبی. وقتم هو هدیه بده هفدو دلم هو لقارش هفدو خوش دبی، كيفا مهو جهفدو رتي او سقنتي مهو قد القارش هفدو هنا او كينا مهو قل القارش هفدو هيا
بوی هدیه دائنی او کین جدلی مهو درد کبی جبر ویکی پیغمبر علیه الصلاة والسلام توصیه کریا گوتیا هدیه بدنه هفدو هدیه دائن قحرا دلا تاویجی هدیه دائن کینا ددلا دا تاویجی حجه کرن و کیف خوشید که دلیم هودل قارشه هفدو قالي مسلمانا پیغمبر علیه الصلاة والسلام پیغمبری گو حلیم بو مرحمت لی بو متواضع لی بو توصیه هدیه دائنی کریا و وها گوتیا انسانکی گو دعوتی خوارنه بکی اجابتاوی بکن يعني إنسانكي غازي وكر ون دعوت لي كرن معذرتا ونبي إجابتا دعوتا وي إنساني بكن دليوي خوش بي وقتيقو ون دعوت كرن وبي معذرت ون إجابتا دعوتا وي نكن دليوي دميني جبر ويكي پیغمبر عليه الصلاة والسلام قوتيا يكي قو دعوت بكي ودعوت لي بكي إجابتا وي بكن یکی گو هدیه بده و هدیه و نوگرینن و هدیهش خورا قبول بکن و پیغمبر علیه الصلاة والسلام وها گوتیا وقت انسان کی مدعوتی بال خوارنکی و بکی از دعوت آوا گیری ناوگرینم انسان کی گو هدیه کی بده من از هدیه آوا گیری ناوگرینم ولو کو او خوارنا گو مدعوتی بال و دکن خوارنا کا ام بیجن نزیده بها جیبه نزیده خوش جیبه از اجابتا دعوتا و بکم او هدیه گو ددن من ولو کو مادی اولارک نه هدیه کا بها جیبه هدیه کا ارزان جیبه از دیسی و هدیه قبول کم چونکو اونملی اولان ده هدیه دا نه مادیه جمادی بهتر قیمت وی هدیه یا چونکو وقتی کم هو هدیه یکی هدیه کدام هو وی هدیه قبول نکی خودی هدیه دلی وید منی جبر کو دلی وی نمینی هدیه کدام هو گرکم هو قبول بکی رو که پیغمبر علیه الصلاة والسلام دچو مالا خوا هنک اشیا پیره بون وقتی هاتا نزی دوی دیری پیرکک مالا حضرت عائشه درکت هنک اشیا ابوی پیرکی ربون پیغمبر علیه السلام جیر گوت گو ما خیر افچن ابترا گو یا رسول خدا اوان تشتا هدیه اولارک عائشه را آنی بون و جی قبول نکر يعني مخواست از هدیه بدمیدا و هدیه من قبول نکر پیغمبر علیه الصلاة والسلام وقتی گو چو هندروش حضرت عائشه را گوت گو چما تا هدیه و پیرکی قبول نکر يعني خوزی که تا هدیه و قبول کربانا حضرت عائشه پیغمبر علیه السلام را وها گوت گو یا رسول خدا اف پیرک فقیر بو احتیاجیاوی بوان تشتا جمن بهتر پی هبو يعني احتیاجیام بوا تشتا نبو لیبلی احتیاجیاوی پی هبو جبر ویکی مقبول نکرن مگو بلا جویره بن پیغمبر علیه السلام وها گوت گو ما چه ندبو گوتوان تشتاش خورا هدیه اولا قبول بکی و تشتکی جوانا دهاب قیمت لیتر تبدیه دا ادی گلی مسلمانا karşılıklı gumhu hediye bide hevdu sünneta Peygamber aleyhissalatu vesselama. Xuda azze ve cella zarokê ma salih bike, Xuda azze ve cella dêwbavê ma afû bike, Xuda azze ve cella ji temamê afat û nexweşî û bela me muhafaza bike, Xuda azze ve cella alîkariya musulmana bike,
خدا عز وجل یکیتیا مسلمانە چێ بکێ خدا عز وجل کافرا یەک و نەیارێ دینێ نەیارێ خودانە خدا وا پەریشان بکێ خبردانا ما داوی حەمد ji Rabbê alemê re bin.